Governo lihusi Ministério Juventude, Desporto, Arte no Cultura MJDAC, hamutu com o Secretário Estado Arte no Cultura SEAC, quarta halo abertura ba exposição tradicional no entrega tais histórica nebe produz husi Dona Verônica Pereira Maia, onde apresenta e a exposição Venice Biennale tinan Rio Rua no Resinen. E a Fatina Nesan, curadora ba exposição Venice Biennale tinan Rio Rua no Resinen, Loredana Pazini Parastiani afirma, pavilhão Magdalan Ida define identidade Timor-Leste e a Biennale. Tamba obra husi Dona Verônica, cria retinan reunida tusia no Resinen, representa a memória traumática ida, nebe maka ia 12 de novembro, tamba nenia parte hakara kare ba futuro identidade Timor-Lestenian. To do so, the central work of the pavilion is Taish Dawn by Dona Veronica, a work that she created in 1996, so 30 years old work. I was very lucky to come across this work during my research in July. She created this work while she was in the diaspora in Darwin, where she still lives. She's 95 years old. It was created, of course, in memory of a traumatic event, which is the 12th November massacre. However, with the pavilion, we want to look at the future, acknowledge the past and look at the future. Taish Dawn reminds us of the incredible endurance of Timor-Leste, of the incredible depth of its tradition and values, and of art practices in Timor-Leste, and the power of language. Taish Dawn, and you see an image over there, is a unique Taish. It's the only ever Taish made, woven with letters. As we know, Taish are woven with patterns or organic forms. These letters are at the core of this work. They are the names of all the victims that died on the 12th November massacre. And therefore, it becomes the central piece for the pavilion. E a atividade de hoje, italo a exposição, expo bote korba Taish dinian, atu itakar halo diferença kata kita dia prosesu Taish, halo soru Taish, ne Laos buat tidak normal ita suku dei, mas bem ini prosesu lubu kita nebe atu completa hori sayan sa Taish nebe ita Taish ko ita adora, tambah hoi dane maka atu hatudu kata entre Yarai Ilha Timor ne ita fai barua ilha ida ya parte loro mono nia ba one differente carácter, diferencia carácter, no mostra Taish da Timor e amos de diferente. E ao mesmo tempo o mosita atu simu Taish nebe oferece husi Dona Verônica, Taish nebe o Maungeri Kuliona, Taish nebe o motif tradicional nebe tradicional deves husi vikiki. Ita kuliah Taish Dawn. Quando kuliah Taish Dawn, Taish nebe la qualquer ema atu usa, nebe hiani strata nebe atu usa. Então Taish nebe maka ulu khalo os heróis sira ninaran nebe hakerek fono komite 12 de novembro. Agora ita atu simu holi assegura ya fatin tane nudar fatin nebe ema bel hare ita de geração sira bel hare no aprende. Tama ita unik maka ita ni senhora curador ba Biennale ninian dia mos halo estudos usa pa bele hetan valor dia kida pa ita belori ida nessa ya nessa ita dia produto bahia Biennale tinan 2026 nia tanto Laos tortura telori bebita tengi e pesquisa ori hetan história do Laos ida para bele nia valor atu telori ba exposição e a Biennale Timor-Leste hoi malaran dia sira di nebelum sira dia inicia o apoio governo nian italori itania artista contemporâneo sira ba participa ia Venice Italia pela primeira vez ita heta visitantes debe mais de 30.000 visitantes ia itania pavilhão atori conhece dia lutan Timor makina debe ita espera kata com participação de dalam rua, kita boleh hetan Laos din, kita hetan Zuara, mas bem pelo menos Lori Timor ne, ema começa a conhecer, nenek,
kata ita ilha kikuan, mas be ita yang multiculturais. Mas be persijatu halo pesquisa, persijatu aprende, e folição dia, vai ter geração será tu irmão.